Meiche pahnih danglam le in ang lo tak in khata dun chu alo in rem chia lo akal swal thui tatlata achang chuan sakol hlom tak hi mishinga kan hmu thei thin. The sunburst flowers calling on one day overdue, but I Kumsang ni pariata Brooklyn, New York a chuan Diana Brown chu a hlim ema a report card chu api muin a grade a tha ema a tha thin reng boka mahun eng takane nian shia ta wangin an hlim ema ni meiche hlim thei takania api le api pasal pani na te enkol selen hi ania lim takin an hawa an chung kwa hian boina an nei ngai lo. Diana Brown po zirlai thatakani angin lim ve thin ema ma se hun har satakaron thleng don ta kumsom pathum mi lek Diana Brown chuan a theihngil to lo tur le tu chunga ma thlingata na duom lo tak chu atong ta pong swalani voithum lai pong swalani he thil thena tang chi a hian lawm Diana Brown ni nun chu dang lam tak no pangte kumsom pathum lekania rapthlak bok emani athil tumle alo swang to ave thinte chu hlataka anumta great thatak aya chuan Brooklyn ko thler chu athangta a school akal thadu to lawa api le pote thu po engatan ma angai talo tlan baute aching tranta a Diana hi abuayani apila chuan ngai to ema mi thalo tam taka koma anzinga atilna sa boxi heng mai hi alani lo hetlei rol boy tak hring nuna hian thudik khatak pakhat in thu pala kumsom panga ani chuan anchung ko thuruk khatak mai chu a hrechuaka apu anga angai api pasal chu apa aloni. I don't want to listen to you, all you. Diana inu hi apu hian alo pong swal thina anu hi kumsom panga velani atanga alo pong swal thin aloni anchung ko in leichin kwaldan mak tak mai chu a hrethiam theilawa apu anchung ko zinga tel ve tlat nen Diana chuan na ati in atwar thiam theilawa ama po adang lamta achung te hian a in thla kan tia ni e a chhelamin adang lam zo to anchung kwa chuan nei reng nei na in shelawa van duaina bak nein a in shelo ama khongaya tanpui tu tura muta a anutei marva braid white ani Diana atan bawgun awang chuan an ina umti ra rem tita a fanufel tak kumsom parukmi Shannon na nei boka an in kom chuan ani po pa ngai taka chau pha an be se ani Diana pi hian Diana chu athunun thei to lawa wangin anutei hi ava pet to pa an ina umtir mei tura angena wanga anutei po hian lawrem ti ani a shimshimin anutei te hi in khom pe mi tak an ni a afanu po thatak le nun pa ngai taka enkul seilen ani heng chung ko thapa ngai tak bula a chuan a that pui nge an ring ani ti chuan anutei te ina chuan Diana chu ava in son ta a anutei fanu Shannon ni nen hi chuan anin close sa ema tuna chuan roommate ni in an dun ta Shannon hi mi fel tak skula po ti thathin ani a achung te du dana Shannon zara nun thatak zir chwa chu Diana hian atipui tling donim le Diana hi alandana chuan a omna hian alung oi mel ema ma se achunga chuan mi buai takalani Christian an ni na anga anjil hauna le an thlamwan na te chu atan chuan thil ho mai ani Listen to this. Tell me what you think. We worship each other for FBI profiler Candice DeLong chuan Diana hi abuai ani clinical psychiatric amamua an enkol tum dan le an thushil te hi Diana mamu ani lawa hetian ho shim po hi van duaina ani zok atia
kumsang ni pariatani a Brooklyn New York a Marva Braithwaite le afanu kumsom parukmi Shannon te chuan an chung kumsom pangami tlan bawsat Diana Brown in nunthar bulatan theinan an puya thataka skula kala a inkhom thin bok chuan an ina a omchar char thei tur thuan shila Christian ani agin pathian thuan shil thin boka nikhat chu Marva Diana inute hian thil makve takatonga ana achhuak dona afanule Diana te chu ina anlo umdona ni achwa ma hian Diana hian voini lai lo le thun tura zota Marva hian makati angaring hle a ma se angai to thoilu tuk lem lo Marva chu lim takina chuaka ma se akal bolai thil thleng tur hi achamia lo Diana chunga chuan thil thalo ngai to na thalo tin reng chuwa oma ama ngei po ina thunun zo lo anin kara thil thleng hi mi tu manan hre chiang lawa Diana hian akazen Shannon chu chemte ina zaya avita rapthlak takani ringot tharum thona turu takani I told you not to touch my camera! akazen le ngal mani lo inven tumwang po ani lo thinrim na zau thau na te huat na inpul khom run chhuak ani a arap thlak takzet thik na wangani avit mai lawa na satakin avitani akazen a tha zo chuan Diana chuan alom manala a akazen phekhok alo o ruk abun mek bok chu aphel sakta a abunani chu chumaya nilaw akazen thomno then khatte a phone te a camera te chu ala a he twal thana hi thik na le thinrim na inpul wang ani theya achan chu Shannon hian Diana nei ve ngai lo tur ania Shannon ang hi ani ve thik ngai lo tur ni bok ni a hria ta wang po ani mai thei Diana thinrim po ke chu abul hnaya Shannon chuan atwar ta ani Diana hian ama ain chan chwa dan tur alo ngai tu a fel vek to police phone in mi papa khat ron lutin akazen aron vi tak wak thua shilta a chu mi pakhat local chu aming Yusuf ti ina soya an ina ron lu ru a akazen ron vidwak angin asoita an ina police an bathlen ma in Diana nu te chuan in abathleng masa a afanu thisena na sataka bwal chu amuta a mani fanu ngei thisena bwala lo thi han mu chu mi zong zong suang to po suang to ngam lawani Diana ero abaude ma se police te chuan latakan jana ngai lo an ina tanga nai te ya akazen phekhok bun chuan muani a police te chuan an la a ain puang ma khop mai an khotang chuan makan ti in kumsom pangami lek thiltih rapthlak tak chuan soizui a hlo hle a ati chan po hriat an chak hle ani ma se Diana hian akezena tha chan hi asoimi alawa a defense attorney te chuan Diana hi post traumatic stress disorder nei ani ama a an pong sualwanga aril ru diktok lo wangani ti in keisa chuan a hunkal to rapthlak tak chu an ron tar lang thar le ta a ma se jury ero an min thei chuang lo kumsang ni som pakhat October ni saria chuan Diana Brown chu second degree murder a convict ani a kumsom panga chung tang turati ani FBI profiler Candice DeLong chuan Diana thiltih rapthlak taka khan anopan laia thil thleng te khan a then laia chuan hung chu anei ve thawanga ma se post traumatic stress disorder anei wangota akezena tha kha chu karing lo ati ani